kinzwile bobaba kunombuzo noko hlungwana wona kodwa ngizizwe ngimomotheka kancane ubuzwa ngundanga zethu noko lithula ulotshise kamnandi kukhulu wathi lotshani bobaba noko ningilibalele ngokubuza umbuzo lo ngiwubuza ngithwenyekile ukuthatha khona ngingabe ukuthatha kanti noko angizokulala ngingakathatha leke njani ntanga zethu bathulala uthi bobaba ngiyibamba kuhle nahayi nithi namkhanayi kuthiwa ngesintu umuntu wengubo akabi nendanga kodwana lapho ende khona umuntu loyo nakalidzipha naye abalwe ngapho uyibala njani ntanga zethu uthi okutsho ukuthi nababonanako babizana mngani uthi nginomfowethu omkhulu kimi olidzipha uthi umfowethu unomngani umngani anaye lo hayi anandi abizana nomharibo babizane mngani uthi ngiyabuza ke ukuthi kuyavumeleka na ukuthi nanyana umfowethu angekho aphume ngamatoho kuthi lo umngani akhe omduna anande azokuvakatshela umharibo lo ngela kamngani nande baba nesikhatshane basicedako kwamna kwethu aphana kuyamukeleka lokho na kubuza undanga zethu othwenyekileko kwamna kwababa kuvakatsha umngani akhe kamnakwethu unanda sayokuvakatshela umharibo ngumngani selwe nentiye kwamna kwabo uyabuza ukuthi iyamukeleka na nokuthome ngokuthi chebe mhlawumbe uyabona ngathi kodwa ngiyakuzwisisa mina ukuthwenyeka kwakho ngiyayidlulisa ke ngiyidlulisela kubobaba ukuthi nani babantu besintu ihlala njani